toi whaatalo whātu i le nei tae au mā lola soifua manuia, usimai alau whaafonga o tala ala Radio Samoa. Ua maua mai siaki o le Koviti o le tamaitai pālemia e negative, o le aso nafi na sa waitala o le whaingaluenga mai le fale. Whaapea le awai o Jacinda a journey whonutanga online, a o tālia le i unga o lona siaki o le Koviti. O a unga o le fulu na mawai Jacinda, ma e tūsama reporti, o le anaya maua mai lona alo tamaitai o lo maua fo i le fulu. Na misi ai fo i taitai o le atunu o le ulua i aso whonutanga le palemene, i le mai ai o le tolu vai aso mālolonga, a o ave o naso mai ana nafi. E se mai siaki o tamaitai palemia, tu maulele ai o se community case a New Zealand, mai reporti na tuina mai ana nafi, e le ai fo i se case maua i tutono o nofoaga faanofoesea. O loo whaanga solo i loilonga whaavavave le WorkSafe i containers lau oloa, le ana solo i waveao ana nafi o ono le malolosi o savili i au kilani saute. I reporte tu sa male fase full containers o le whaaputunga container whawanga i lunga i wiri, le ana sau uma i lalo ona o le malolosi o savili, le ana iai le po le asunga fua sa ia malama ana nafi, whaamawina isi lia mal se lau kilomita i le tula le malolosi o savili. O le solo i lalo containers, wa tuea lia e mai ai i le lata i le tolu masina, lea fo ina maliwa i le inisinia i le masino uni i wiri ono o le asi o sio. O le nofuanga le nei wiri o lo whaaputu ai containers e le o toe mo o mia mo uta wha Momoli, ma ua wha maoni ai le WorkSafe i tala TV tasi o lo o tau lai i loilonga i le maualulunga o le teuina o containers. Ua Fesiligia le taitai o le National Judith Collins lea a fio Helen Clark i le whaiunga lea ua tali ai le siigamai mai Fiti. O Helen Clark o se tasi na whaaululu i pol kalameatina e malo o whaatasi. Ma i le toe sui whaavavave o le lea ia fō ma i le vai aso tālu ai, ma o ai ina au mai le siigamai o se tasi wa maua i le Koviti, ma e ngalue mō malo o whaatasi. Wa wala awai Collins i a Helen Clark, whailoa mai, bēna iai i whaiunga o toe sui ai. O le ana sa reporti o fautuanga sui o le soifo maloloina, e le tatauna au mai lea ngase ona o le ono lama ti ai o soifua o tangata New Zealand. A o popole le taitai o le tuangai, ua tali na nai a mahuta o le minister o le vai fafo, e ui o lea sa tala no ia Helen Clark, e le ia a fia ai le whai unga watoe au mai e le si inga mai i New Zealand, a o lea sa whaia lava e le matanga luenga. Wha manino el minister, e le ito iai se fesota inga mai a te ia a nga il matanga luenga o soifua maloloina, i le mai ai o lala ua tala noanga. Ua whaatalo sanga ina le komisio a ia tatau, le toe wa ai le system o lo tau fia i potu i nofoaga faanofoesea. Tolu se fulu Faitioga ua whao atu le komisi wa ta ua le Human Rights Commission, whaatatau i le whainga tau le system mō tangata mātutua, o i lātou e le lava le malosi, whaapea e pō le wa ai, ma e tele ngese le tali ino fesili, ma le mau ai se voucher e tau fia i potu mō le faanofoesea. I nei Faitioga o lo tutu malosi iuni ma whaaulo whaalapotopotonga, mo e le ato le malosi e lango lea manatu, ma o lea u whaatalo sanga il matanga luenga o pisinisi mga luenga, lea e whea ngai ma le wa ai o nofoanga faanofoesea. Se i toi tanga i ane iai, a wale maua uma e tangata o avanoa tutusa. O le whaului atu o nei Faitioga le komisi, whaapea fina ngalo o whaalia, o le asona nafina sa wefo i tala o lo o ngalu lue nei le malo, i se isi whainga e whaafeta ia i ai lato e maululunga to mai whaate konolosi. Lea ua tele i natutongi le toa tele e tau fia o lato potu faanofoesea. Matala whaaiu, o le vai aso nei e taunu waitu e se lau wafe o le AstraZeneca whaatupe e New Zealand mo Fiti. O le aso nafi leana whailo ai le minister le vai fafo na naya mahuta, e taunu wai i Fiti le uta lo Momoli saoane. O le ua mai apolo misi New Zealand na te foa ia le 5 se lau wafe tui o le AstraZeneca mo Fiti. Lua se lau 5 wafe tangata Fiti o le ama whai o na whaongaina nei tui wa awinatu. E se mai tui, o le afo i le atotongi e New Zealand tau si mai waiu i totono o Fiti mo le tolu masina e fesosoani le maualunga le whainungumero o tangata whaingaluenga o le soifo malolo i no lo o mo o mia i le taimi nei. Talanal tae au, manuia le nei aso.